maril lairati aina prime minister hairamiduni loilam lenga ki wakhalon amasung madugi chana patha mayam India ai balai pak sida a colonial period tagina post colonial mukta chatharak pa malai madugi chatharak madugi khudam ni prime minister gi tumina lairi sen hairamamni maril lairati ta hayobodo India ke aduk chawgraba parliament ki force da India ai balai pak se ki prime minister da nang Manipur da tawri ba nang tumina lai ba nang ki sajat nachat nang na tawri se sigi silence is nothing but the reflection of that continuity between the colonial and the post colonial adugi ithosu ki reflection ne hairam ni parliament loinam lenga ki sajat nachat lichat ne hairam ni bai na de ki le rei ba koi ki India ai balai pak se da Manipur ki place se karino as a union of states अखोइना यावरिसिनी कांग्रेस पार्टी दा होजे अखोइगे राहुल ना ngang ida अखोइगे लीडर kai hai India is a union of states state मैम सी की union नहीं state की interest ngakun kamaina this union se lei doino si adu ki federalism to kairak pani moina hoje one nation one election ngai to khalais मैम यानी बरे यंगो one election one se ai kanum ta hajar ke ne अखोइ से होजे से ngasi se vote tawre lor se ba khoi state assembly se ga parliament se ga Parliament se chahi ani lera kai reba akhoi sarkar di kai deba Manipur da lei jabdu dia moi no ji tawrei ba lo si kai hai kamra parliament kai ra di parliament ki election taw da si se kai ga kai ro ra Manipur state si song election taw dong ni si mayam yani bro si bo isa gi state ki will phungdok se sarkar do kai ga kai ro ra mathau ta de parliament ne hek kai ra ba ma ge election taw da ise khuding ma election taw dong ni phim tawre one nation one election ga